Welkom in my Afrikaanse klas. Ons gaan ons tande nou inslaan in die drama Die Laaste Karretjie Graf, wat geskryf is deur Ethel Fugard en bygestaan is deur Johanna Stein. Julle sal later verstaan waar sy in die prentjie pas. 'n Bietjie inligting oor Ethel Fugard. Daar kan julle sien hoe hy gelyk het as 'n jong man en toe hy nou ouer was, en hierdie twee mense aan weerskante van hom het 'n geweldige invloed op sy lewe gehad. Hy het 'n sekere lewensfilosofie gehad. We compound our suffering by victimizing each other. Ons maak ons lyding erger deur mekaar te victimiseer, deur mekaar victims te maak. 'n ander baie bekende aanhaling van hom is hierdie een: The act of witnessing. Just to be a witness is important to me. Somebody's got to tell the truth. You know what I mean. En dit is wat hy met al sy werk probeer doen het, om die waarheid oor te dra. Hier is 'n paar inligtingsstukkies oor sy lewe. Hy was verbind aan die Oos-Kaap. Oepsie, ekskuus. Ek het nou nie 'n pen nie. Daar kan julle sien wat hy gedoen het, maar dan, wat belangrik is hierdie laaste kolpunt. In 1985 het hy Johannesburg toe getrek. Nee, ja, 1958, ekskuus ouens, my kop is baie plat vandag. En hy het by hierdie hof beginne werk. Nou, dit was in die tyd, in die absolute hoogtepunt of gety van apartheid. Die Nasionale Party het in 1948 aan bewind gekom. En toe het baie dinge radikaal verander. Sy werk was, en as 'n mens nou iets van Ethel Fugard verstaan, sal 'n mens verstaan hoekom dit vir hom so verskriklik swaar was om hierdie werk te doen. Enige persoon wat 'n persoon van kleur was, het in daai tyd, al die swart mense moes paswette dra. Dit was soos 'n identiteitsdokument. En as jy daai paswet nie by jou gehad het nie, if you didn't have that little document with you, you could be thrown in jail for a minimum of 2 weeks. Now you can imagine the trauma that it had the trauma that he experienced, because Ethel Fugard, he opposed the idea of apartheid. He didn't agree with it at all, and he tried to bring this across, but it really wasn't easy for him. Toe het hy na Europa toe gegaan, hy en sy vrou, en hier het hy baie te doen gekry met die hele idee van gestroopte theater. Now that means theater that isn't set up with all the props and the curtains, and the drama was broken down or taken to the essence of what drama is. If you've got people on the stage with their imagination, the audience can go into this space. Goed, toe het hy nou teruggekom, toneelstukke geskryf, en hier is die hele idee van die gestroopte theater, or they also called it poor theater. En dan hier is die name van die twee swart mans wat baie van sy werke help vertolk het. Hier is hy saam met John Carney en Winston Tsonga. Hulle het 'n ongelooflike invloed op hom as 'n mens gehad, en ook op sy werk as 'n dramaturg. Hy is waarskynlik die bekendste dramaturg
Suid-Afrikaanse dramaturg op internasionale vlak. Bekendste, most well known internationally. Sy werk, hy probeer stories vertel. Stories, en hy fokus op sy karakters en hulle eienskappe, their characteristics. And through his wonderful talent, he makes them true people, real people, people that are suffering, people that are really battling with life. Elk met sy eie geskiedenis, own emotions and unique situations. En Karretjie Graf het ons juis dit. Deurlopende temas in sy werk. Hy probeer so eg Afrikaans wees as moontlik. Universele temas, en ons sal nou daarby kom. Menslike gedrag, the way people behave, fascinated him. And how people suffer. It really touched his heart in a very deep way. And this one is actually one of the most important ones. He saw his role as creating an awareness amongst the broader public of the suffering of people under the system of apartheid. And here is another one that we also find in Karretjie Graf. So his characters are looking for meaning. As in Karretjie Graf, they are looking for their own identity. And what is also interesting is Karretjie Graf is sy eerste Afrikaanse drama. That was, most of his works were in English. And he tries to put a light on them in their battle to live with dignity. Waardigheid is dignity. En ons kry soveel voorbeelde hiervan in die drama wat ons gaan doen. Goed, sy medeskrywer was Rihanna Stein. Sy was 'n dosent, sy het haar PhD in antropologie gekry. Baie inligting. Rofweg kan ons sê die karakter van Sarah is gebaseer op hierdie persoon en haar bydra om die hele geskiedenis van die Karretjie mense te belig. Goed, kontemporêre Suid-Afrikaanse teater praat spesifiek oor teater na 1994. Nou ons almal weet, dit was toe ons die eerste vrye verkiesing gehad het. Dit was 'n ongelooflike dag in die geskiedenis van Suid-Afrika. Hy probeer teater pleeg om versoening te bring. To bring people together. To create identity. Om mense te ontwikkel. Hy lewer kommentaar. Hy lewer kommentaar op die sosiale situasie in Suid-Afrika. Hy spreek die armoede aan, hy spreek mense se verplasing aan, displacement, en al daai belangrike elemente. En dan lewer hy ook baie sterk politieke kommentaar in sy dramas. Nie so seer in Karretjie Graf nie, maar tog is dit iets wat hy definitief baie graag doen. Goed, wat wil kontemporêre drama regkry? What do they want to achieve? Hulle wou die geskiedenis van die land dokumenteer. Hulle wou die multikulturele identiteit van Suid-Afrika, veral na 94, probeer uitbeeld. En om van Afrikaans 'n inklusiewe taal te maak. In other words, a language that are not pulling people apart,
but include people. Now, we can ask the question, did he succeed in that? Something to think about. Goed, hier is die presiese foto wat gebruik is vir die voorblad. En ek wil hê julle moet vinnig kyk. Daar's altyd donkies. En dan 'n paar mense op die ou verslete karretjie en daar's altyd 'n hond. Nou in hierdie storie, hierdie drama van die laaste karretjie graf, kry ons presies hierdie. So hou dit in gedagte. Die tema, ons gaan vinnig praat oor die tema, want soos wat ons deur die drama gaan ons baie keer terugverwys hierna. Die tema van die laaste karretjie graf is om hierdie, en hy gebruik die woorde byna onsigbare mense. They are not, people that don't see them. Se bestaanswyse, their way of life comes to an end. And because of the fact that through social and political problems, they have to leave their way of living and try and find a new way of making an existence. So hier kry ons die nuwe identiteit. Hulle word verplig, they are in a way forced by situations to get a new identity and start to look for a new life. Wat interessant is, uit die teks van die drama, ons sal weer daarby uitkom, hulle was direkte afstammelinge van die Khoi en die San mense. So hulle was hier en was deel van die geskiedenis van Suid-Afrika al vir baie lank. Goed, wat belangrik is hier, julle moet verstaan, die drama is 'n uitgebreide metafoor, extended metaphor. And it wants to portray, dit wil uitbeeld, die einde van 'n bestaansera. You know, when Desmond Tutu died, I was thinking that's the end of an era. So that's the kind of idea. Dis die einde van 'n era. Hier is 'n unieke groep mense, unique group of people, and in a visuele and akoestiese, so with sound and sight, he is trying to bring this across to the reader and to the audience. Goed. If we start with the drama, there's a funeral. Ouma Mita word begrawe. And it's she died in 1996 at the age of 86. So you can see it's after the election in 94. So like apartheid is dying, dead and buried, Ouma Mita word nou ook begrawe. So it's a visual way of saying this is the end of a life, this is the end of a specific era in the history. Goed, op 'n stadium kap Pinkus die karretjie uitmekaar uit en hy gebruik dit vir vuurhout. Op 'n stadium kan ons in die drama agterkom dat beide Ouma Mita en Koot en die kinders baie opgewonde is oor hierdie nuwe Suid-Afrika en die moontlikhede van die nuwe Suid-Afrika. So ons verwag dat daar ontwikkeling gaan plaasvind. En hier kry ons die tema. Kan julle
onthou wat ek gesê het, die soeke na 'n nuwe identiteit in 'n veranderende omgewing. So daar het ons 'n belangrike deel van die tema. Goed, dit nou alles gesê. Die volgende deel van die les gaan oor die bou van die drama. Nou hier wil ek hê, moet julle regtig baie mooi by my bly, because this is really important for you to get a better understanding of how the drama is put together. Ons begin by die openingstoneel. Ek het vir julle die bladsyverwysing gegee. Teenwoordige tyd, if you can think back to your grammar, present tense. So dit is altyd belangrik, dit word altyd aangedui. Voordat ons verder gaan, daar is 7 tonele. Goed, so die eerste een begin in die hede, in die nou. Dit speel af in die Karoo. Daar is die begrafnistoneel. Ouma Mita word begrawe. Die kinders is besig om klippe op die graf te sit. Ons sal later weer hieroor praat. Dit gebeur dit is op Twyfelpoort waar die graf lê. En dan het ons die kinders, die geduldkinders, daar is hulle van is geduld, patience, daar's 4 van hulle, Pinkus is die oudste, ons gaan weer hieroor praat, dan is daar Rokkies en Oukie, tweeling, en dan is daar Toek. So die hele toneel speel af rondom die graf van ouma Mita. Kom ons gaan aan. Die tweede toneel is ook in die teenwoordige tyd, so in die hede. Ons is nog steeds by ouma Mita se graf, maar dan kom Sarah op die toneel. Nou, Sarah se karakter is 'n interessante karakter. Sy staan in 'n manier teenoor Koot, die pa van die geduldkinders. Sy was besig met haar tesis, haar PhD, oor die karretjie mense. So she did her doctor's degree about the karretjie people. And for 13 years het sy veldwerkbesoeke gedoen. Veldwerkbesoeke. Wat dit beteken, she visited them. For 13 years, she was involved with this geduld family. In her thesis, they also figurate very many times in her thesis. Sy gee vir ons inligting oor ouma Mita. Sy vertel vir ons watter soort mens sy was. Die feit dat Koot in die tronk was en sy met haar pensioengeld, wat nie baie was nie, na die 4 kinders moes kyk, en hoe swaar hulle gekry het, en hoe sy gesukkel het met reumatiek, en maar hoe sy haar beste gedoen het, om na die kinders te kyk. En dan stel sy die gesin voor, die geduldgesin. Ons sal later in meer detail hierna kyk. Ons kom by die derde toneel. Nou wat belangrik is hier, is dis 'n terugflits. It's a flashback. And it's about that day that Koot was released out of jail. So hy is uit die tronk vrygelaat. Nou ons sal later baie nog hieroor praat. Kortliks het Koot as gevolg van drankmisbruik
eers die kinders se ma met 'n halwe skaapskeer lem gesteek en sy het doodgebloei. So he killed his first wife, Katrein. She was the mother of the children. He got a suspended vonnis. So, sentence. Yes, a suspended sentence. Then he took another wife, Flora, and then again in a drunken rage, he beat her with a kiri until she was dead. And then, of course, he was put into jail. Now, in the meantime, Ouma Mita and Pinkus, which was the eldest one, had to look after the children. And Pinkus was so desperate for money, and he thought that the Kariki Mensa's time is done now in the new South Africa. He sold the donkeys to get money for food and a little bit of drink. And he took the kariki, broke it up, and used it for fire. Because one of the reasons why Ouma Mita was so suffering in the end of her life was because it was so cold. Now, when Koot realized this, he was so angry. Hy was woedend. En met sy gewelddadige natuur was hy baie bedreigend teenoor Pinkus. En Pinkus het gevoel, hy word bedreig en hy het die buil opgelig en vir sy pa gesê, onthou, ek weet, jy het my mooi geleer hoe om dood te maak. So, dit was 'n bietjie van 'n konfrontasie. Ook binne hierdie hele situasie verander Pinkus se emosies. En hy raak vir 'n oomblik verskriklik hartseer en hy sê vir sy pa, hy het so sleg gevoel om te doen wat hy moes doen. Want hy weet, hierdie karretjie en donkies is sy pa se hele bestaan. Dis 'n baie sterk, dramatiese toneel. It's a very shocking part of the drama. There's a raw emotion between father and son. There's a reference to cruelty, wreedheid, cruelty, and by the little bit that I've told you now about Koot, you can understand he was a violent man. And then the whole thing of alcohol, and the role that played in the whole situation. It's a theme, it's a motive right through the drama, because it was seen as something that the Kariki mense just did to relieve their suffering. They just drank. Goed, nou is ons by die 4de toneel. Ons is weer terug in die teenwoordige tyd, op die plaas by Ouma Mita se graf, en hier het ons Sarah en Koot wat teenoor mekaar staan. Ek wil net gou by my notas uitkom, ek wil net nie iets mis om vir julle te sê nie. Koot en Sarah is op die verhoog, en soos wat ek vir julle gesê het, they are actually opposite. She's got a doctor's degree. Koot is 'n baie eenvoudige man. Hy was nou net in die tronk. Onthou, hulle het mekaar nou baie lanklaas gesien, want Koot was in die tronk en Sarah het intussen tyd haar doktersgraad klaar gemaak. So die gesprek is aan die begin 'n bietjie huiwerig. Julle kan dit lees. Sy vertel vir hom dat sy baie aan hulle gedink het. Sy het 'n baie nou band gehad met Rokkies. Sy het baie aan Rokkies gedink. Sy vra vir hom uit oor hoe oud hy nou is, en hy is nie baie seker oor sy eie geboortedatum nie.
Hy vermoed dat hy op die 24ste Augustus gebore is in 1948, toe die Nasionale Party aan bewind gekom het. Ja, daar's 'n hele 'n gesprek wat plaasvind en hy vra vir haar, hoekom is sy daar? Hoekom het sy weer gekom? Sy verduidelik dat sy deur die Karoo gery het en dat sy graag net met weer vir hulle wou sien en kyk hoe dit met hulle gaan. Want sy het vir soveel jare, het sy hierdie gesinnetjie, wil 'n mens amper sê, bestudeer. Koot is 'n verslaane man. Onthou nou, sy donkies is verkoop, sy karretjie is nie meer daar nie. Iets wat ons ook van Koot sal leer in die drama, soos wat ons aangaan, hy was ook 'n baie goeie skaapskeerder. Nou in die ander lesse wat hierop volg, gaan julle presies sien hoe die skaapskeerder skêr lyk. Maar wat so hartseer is, dit was die ander ding wat hy baie goed kon doen. Hy het skape geskeer, so die boere sal hulle laat kom en dan het hulle met hulle was 'n hele span gewees en dan het hulle die skape geskeer. Maar terwyl hy in die tronk was, is hy verskriklik mishandel. Omdat hy 'n ligter mens was. Hulle het gepraat van die geel mense. En die swart mense wat ook in die tronk was, het hom baie, baie sleg behandel. En een keer het hulle letterlik sy hande so vertrap, dat daar nie 'n heel been in sy hande was. So, nou kan hy nie meer skape skeer nie, want hy het jou hande nodig om die skêr vas te hou, om die skape mee te skeer. So, dis hoekom ek sê, hy's 'n verslaane man. Hy het niks wat hy nog meer kan doen nie. Hy het geen vaardighede, he's got no skills left, because he can't use his hands. So, hy sê vir Sarah, Tamatiestraat is nou vir hom die enigste uitweg. Nou, Tamatiestraat is 'n plakkerskamp, squat camp, naby Koelsberg in die Karoo. Now, if you travel from the north to the south to Cape Town, then you will drive through Koelsberg, Hannover, Richmond, en dan gaan jy nou deur die ekstra 4 berge, Laingsburg, Beaufort West, daai pad. Nou, in die volksmond, as jy vir iemand sê, ek is in Tamatiestraat, beteken dit jy's in die moeilikheid. So, there's a negative connotation to the name already. We'll get back to that. 5de toneel is nou weer 'n terugflits. So, it's a flashback. Ekskuus, dit het ek vergeet om te sê. Deel van Sarah en Koot se gesprek hier gaan oor sy 4 kinders. En die bekommernis in Sarah se hart oor die kinders, spesifiek rondom die geweld wat sy sien uitspeel in hulle lewe. So she's concerned about the children because she sees cruelty and violence as part of their lives, and it doesn't even upset them. So she talks to Koot about that. Now this scene is a flashback of what Sarah witnessed. Remember, here comes the witnessing in again.
when she was with the children. And it's under the bridge langs die Seekoei rivier. It's a river there by Kwalsberg. And Rokkies en Sarah is saam op die verhoog en hulle gesels. En Rokkies is besig om 'n stokpop te maak. Nou ek het vir julle foto's. There are some photos in of the next presentations where you will see this. So she's making this doll, and then the brothers come. Now that's her twin brother. This is Tuk Tuk. Tuk Tuk seems a bit retarded, and we'll understand later why. So she makes the doll, and there's a conversation, and she says the doll's name is Flora. That was the second wife of Koot. She covers her and she says she's not dead, because Oki is then very aggressive and says, but you can't call her Flora because Flora is dead. He saw her dying. The culmination of this scene is where Oki takes a kitty and he demolishes this doll, this stick doll that she made, into pieces. And immediately after, they invite her to come and spring tou met hulle. And what upset Sarah so much was that even without blinking her eyes or conveying any upset after what Oki did, Rokkies just goes and start jumping the rope as if nothing happened. Goed. Ekskuus. Nou kom ons by die 6de toneel. Ons is terug in die teenwoordige tyd. Verskoon my net gou-gou. Terug in die teenwoordige tyd. Ons is weer by ouma Mita se graf. Ons is weer terug in die situasie waar Sarah en Koot is, by mekaar is. En nadat sy nou vir hom vertel het van die stokpop, sê sy vir hom of hy verstaan wat die effek van sy lewe is op sy kinders. In haar gesprek met Pinkus, met Rokkies, in die vorige toneel, het sy agtergekom dat Pinkus, dat Rokkies se grootste droom is om 'n huiswerker te word. Sy het nie ambisie om skool toe te gaan of 'n geleerdheid te kry nie. En dan sê sy vir hom eintlik 'n vreeslike ding. Sy sê vir hom, Koot, soos wat daardie stokpop aan flarde is, so is Rokkies se drome aan flarde. Sy vertel van haar kontak met ouma Mita, die laaste keer wat sy vir ouma Mita gesien het, en wat se deernis sy in haar hart vir ouma Mita het. En dan verwys sy na hulle hond met die naam van Donker. Koot het 'n storie gehoor van dat die hond siek was, en dat hy op die ou en dood is. En toe sê Sarah vir hom, maar dit is glad nie wat gebeur het nie. Dit is eintlik so verskriklik, ek weet nie eers hoe om dit aan julle oor te dra nie. Maar daar was 'n situasie waar die hond was oud en siek. Die kinders en ouma Mita het onder die brug in hulle skuilingkie gesit. En al wat hulle gehad het om te eet, was dun pap. Nou, when they had money, they bought
porridge. Mamita bought mieliemeal. And then she made dikpap. So it was a substantial, thick porridge. As the money got less and less and she had to stretch what they had, she just added water to the porridge and then it became thinner and thinner and thinner. So at this stage, there was only dinpap. Tuk-tuk wou vir die hond 'n bietjie van die dinpap gee om te eet. En Pinkus en ouma Mita het gesê nee. En Tuk-tuk het die hond uit die skuiling gevat en 'n klip geneem en die hond se kop vermorsel. He killed the dog with a stone. And what Sarah heard was these cries of the child and the chankgeluide, the sounds that this dog was making while Tuk-tuk was busy killing him. And this is in die 7de toneel. This is what is described here. And Sarah's intervention, because Tuk-tuk, being Tuk-tuk, didn't realize that he can wake the dog up. So he came back into the skuiling and with this bloody dog, and he was full of blood, and everybody just wanted the dog out. And then Sarah said to Tuk-tuk, Tuk-tuk tried to revive the dog, and he was crying and he was very upset about what happened, what he did. And Sarah said to him, you know what, you can do something very important for him. You can bury him. And then she led him through the whole process of taking off his bloody shirt, covering the dog in that, and then he decided to bury the dog under the karretjie that was still there at that point. So again, that was a terugflits. Goed, and then the last scene, and I have to correct myself, there are 8 scenes. I said 7 in the beginning. I forgot about this one. This is again between Sarah and Koot, next to the grave. And what happened here was Sarah actually confronted Koot with himself. She said to him, what are you going to do? Look at what your children are doing. Look at how they do life at this point. It's cruelty, it's violence. They are suffering. She tells him that after what happened with Donker, the dog, she couldn't stop crying. And she realized in that moment that she is amongst people who understand suffering, who understand what it is to really have it hard in life. Hulle praat oor die dood. En hier konfronteer sy vir Koot en sy sê vir hom, have you ever held somebody in your arms that died? And he had to say no, because he was so drunk and out of it when he killed his wives. He doesn't understand that. And then Sarah shared with him in this vulnerable moment about her sister's death and how it's still after 15 years part of her and how she suffers and battled to come to grips with that. And then the children come onto the scene and there's a bit of a light-hearted moment, and then they all get and they walk off and there's a bit of jokes and singing and all of that, and that's how the drama then ends. We will come back to all of these elements. So if you feel that you've missed something, remember you can stop at any time, you can re-look at it, you can revisit, you can listen again, you can read again. So that is in short. I know it wasn't short, but
that is in short how the drama is put together. Tot ek julle weer sien.